iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda iratangaza ko abantu banduye virusi ya COVID-19 bakomeje kwiyongera, abagera kuri 39 babonetse umunsi umwe. Minisiteri ishinzwe abimukira mu Bwongereza irahitishamo bamwe kujyanwa mu Rwanda cyangwa se gusubizwa mu bihugu byabo. Imirwano irakomeje hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Abaturage bari basubiye mu byabo bongeye kwiruka, abavuye za Kinyamahura, abavuye za Ceya na za Gitovu bongeye kwiruka basubira mu buhungiro. Innocent Tumayine Ndagije uhagarariye societe civile muri Rucuru. Aya makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho? Ndagize mwiriwe neza Veniste. Tuyahere mu karere k'ibiyaga binini. Abantu bashika kuri 200 barishwe mu bwicanyi bushasha bwabaye mu ntara ya Ituri ni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ishiramwe rikurikirana ku munsi umutekano mu ntara ya Kivu KST mfunyafunyo y'icongereza yavuze ejo ku munsi wa mbere kwico gitero cabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira wa mbere mu mihana y'Ibwanasura muri teritware ya Irumu. Byongeye ko umuhari w'iterabwoba ADF ari wo ukekwa gukora ubwo bwicanyi. David Beiza arongoye ishyirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge muri teritware ya Irumu yavuze ko abakorera bushake babo baharuye ibiziga by'abantu 36 ahubwo bwicanyi bwabereye. Amakuru kuri ico gihugu nyene, umwami w'Ububirigi Philippe Leopold Louis Marie kuri uyu wa kabiri aratangura urugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uru rugendo rw'iminsi 6 ku butumire bwa Perezida Felix Tshisekedi rufise insiguro ikomeye kandi rubaye inyuma y'imyaka 2 umwami Philippe agaragarije Perezida wa Congo ko yicuza ku bikomere byasizwe n'ubukoroni bw'Ububirigi. Ni urugendo rwa mbere akoze muri RDC kuva yimitswe mu 2013 kandi rubonwa nk'akaryo keza ko gusubiza hamwe inyuma y'ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi yakozwe n'intwaro y'ubukoroni y'Ububirigi. Aherekejwe n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Mathilde hamwe n'abashikiranganji bo muri leta y'Ububirigi barimwo umushikiranganji wa mbere Alexander Dicro. Ejo kuwa gatatu azoshikiriza ijambo mu nama nshingamateka ari kumwe na Perezida Tshisekedi, hanyuma ku munsi wa gatanu arishikirize muri kaminuza y'Irubumbashi mu bumanuko bw'ico gihugu. Ububirigi kandi buri mu myiteguro yo gusubiza Congo iryinyo rya Patrice Lumumba yagwanije ubukoroni, yongera mu mushikiranganji wa mbere inyuma yo kwikukira. Washington, ijwi ry'Amerika. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, abimukira baharurwa mu bihumbi baravuye mu bumanuko bwa Mexique ejo ku munsi wa mbere berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe Amerika yakira inama y'ibihugu byo ku mugabane wa Amerika muri iyi ndwi, kandi ikibazo c'abimukira kiri ku rutonde rw'ivyigwa. Luis Garcia Villagrane, umuhuzabikorwa w'ikigo Human Dignity Center giherekeza uwo mugwi w'abimukira, yavuze ko abafashe urwo rugendo barenga ibihumbi 15. Perezida wa Amerika niwe yakira iyi nama ibera i Los Angeles muri California, yizeye ko izoshika ku mwumvikano kuri iki kibazo c'abimukira binjira ku butaka bwa Amerika. Ariko Perezida wa Mexique Andres Manuel Lopez Obrador uw'igihugu ciwe ari umuhora izo mpunzi zicamwo zerekeza muri Amerika yatangaje ko atitabira iyi nama. Perezida Lopez Obrador yaraneguye Amerika kuko yanse kuyitumiramwo ibihugu vya Cuba, Nicaragua na Venezuela. Amerika ibona ko ibi bihugu bitatu bitarimwo demokarasi kandi bitwaza umukazo.
Amakuru ku ngaruka y'intambara muri Ukraine, Uburusiya ejo ku munsi wa mbere bwarongereje urutonde rw'abanyamerika bibujijwe ko binjira ku butaka bwabwo. Aba barimwo umushikiranganje wa Amerika jejwe ikigega Janet Yellen. Uburusiya bubikoze mu kwihora ingingo nk'izo bwafatiwe inyuma yo gutera Ukraine. Gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, Uburusiya bwari bumaze gushira ku rutonde abantu 963 kizira kikaziririzwa ko binjira mu Burusiya. Barimwo Perezida Joe Biden, barimwo kandi washinze urubuga hwaniro Facebook Mark Zuckerberg, hamwe n'umukinyi w'icamamare w'amasinema Morgan Freeman. Urutonde rushasha rwasohowe rugizwe n'amazina y'abantu 61 bagizwe ahanini n'abategetsi muri leta ya Amerika, ariko kandi n'abagwizatunga b'amakompanyi akomeye muri Amerika agizwe ahanini n'ayakorera mu gisata cy'umutekano hamwe n'amasoko ntanganguvu. Kuva Uburusiya butera Ukraine, abantu baharurwa mu majana bo mu bihugu byo mu burengero bw'isi barazibiwe kwinjira mu Burusiya. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi riko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa7 radio yacu voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda iratangaza ko hari abantu bagaragayeho ko banduye virusi ya COVID-19, abagera kuri 39 babonetse umunsi umwe. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter, Minisitiri w'ubuzima Dr. Jane Rusachengo aravuga ko ubwiyongere bumeze nk'uko byari bimeze mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize, igihe hari higanje COVID-19 yo mu bwoko bwa Omicron. Arasaba abaturage gukomeza imigenzereze yo kwirinda. Imirwano irakomeje hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Imirwano ikomeye irabera kuvejo mu duce twa Runyonyi na Chanzu. Buri ruhande mu zirwana rutunga gatoki urundi ruvuga ko ari rwo rwatangije imirwano. Abaturage bari baratangiye gusubira mu ngo zabo bongeye guhunga. Inkuru ya Darius Aliasanka. Innocent Tumaini Ndagije, umwe mu bahagarariye societe civile muri ako karere, avuga ko abantu benshi bahunze. No kuva mu gitondo kare twabyamye twumvishije amabomba aratangiye mu misozi iri haruguru za Runyoni za Kirete, mu misozi iri heru. None icyo gitondo tucyumva ayo mabombe bujyaga gari kure, tubyazanye cyane umutekano w'abaturage kugira bungabanye, ariko ubu ngubu biracagenda, natwe turacyategereje. Ariko abaturage bari basubiye mu byabo, bongeye kwiruka. Abavuye za Kinyamahura, abavuye za Ceya na za Gitovu bongeye kwiruka basubira mu buhungiro. Nuko bintu bihagaze biza gano masaha. Oya uzi umutuno turere twajomba wagera Kibunagana, impunzi zirahari mu mashuri, n'abacuruzi bambuka umupaka nabo bakomeza ibyabo byo gukora ubucuruzi, kugura ibintu bikaja n'igoma. Ariko mu turere ari impungenge nyinshi, abaturage tubameze neza hejuru y'umutekano yuko uzi ahantu ibi bombe biri kuvugira. Kuri iyi nshuro urubyiruko rw'Irucuru rwabyijwe rya Amerika ko iyo mirwano yafashe indi ntera ikaze. Uwitwa Trésor Seburiri uhagarariye ishyirahamwe rya politike Pareko arasobanura aho leta ikwiye gushira ingufu. Ufashe za kominote zose ziba muri teritwari ya Rucuru, abaturage bose bari kwamagirira iyi M23, nta n'umuntu n'umwe uyishigikiye. Ubwo rero urumva n'abasore burya bamenyereye imisozi,
menyereye amashamba. Ubwo tekinike kwa rekomanda guverinema ni ukudeploya abasirikare bazi buriya buce. Ntabwo tuvuga ko abahari nabo ntabwo bazi kurwana, ariko by'ukuri hari abasore ndetse bari mu gisirikare batweretse ingufu zabo bagomba kurwanya M23 ntibone naho itobokera. Ubu hari ibihuru, hariho zo bita za gro zose. Rero hari abasirikare baba ofisiye benshi bo muri Kongo batazizi, ariko dufite abandi bana bari mu gisirikare bakavukire nyine bazi inzira zose ndetse n'imyobo yo kwihishamo bakabarwanya bakabatsi. Naho ubundi gabo zacu ziri kurwanya, ziri gukora byo bishoboka, ariko nje nabona recommandation naha abapoliticiens n'aba ofisiye ni ugufata abajenero bamwe. Ubwo nje ndi kubwira abasore, he kugira umusore wapima kubeshwa. Abasore bose duherekeze izi ngabo zacu, tuzifashe aho umubandari tumurange kugira ngo tumurwanye. Lieutenant Colonel Njike Kayiko Guillaume uvugira operation Sukora ya kabiri amenyesha ko imirwano ikomeje kandi ingabo z'igihugu ca Kongo zongeye kubohoza imwe mu midugudu. Umwanzi yongeye kudutera mu nkambi yacu ya Muhati, ariko ubu twongeye kuhagaruka kuko kugeza n'ubu imirwano iracyakomeza. Uko mubizi, M23 yanze kujya kuri programu ya DDRCS kandi buri gihe igakomeza kutwiyenzaho. Turacyakomeza kugeza n'ubu ibintu byifashe neza. Nibyo mfite nababyira muri aka kanya. Iyi mirwano misha yubuye nyuma y'icyumweru kimwe ingabo za FRDC n'inyeshyamba za M23 zirwaniye muri groupement Kibumba na Buhumba hafi y'umujyi wa Goma. Dushingiye ku mibare itangwa n'ishirahamwe ry'umuryango wabihumbye ushinzwe impunzi n'ayandi mashirahamwe atanga imfashanyo ko abantu ibihumbi 10 bahunga. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma. Umwami Filipo w'Ububirigi hamwe n'umwamikazi Mathilde uyu munsi baratangira uruzinduko rw'iminsi 6 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari hashize imyaka 12 nta mwami w'Ububirigi usuye Kongo, n'uruzinduko rwasubitswe inshuro zirenga 3 kubera impamvu zitandukanye harimo n'intambara. Biteganijwe ko umwami Filipo azasura umujyi wa Bukavu mu burasirazuba bwa Kongo aherekejwe n'abaminisitiri 3 barimo ububanyi n'amahanga Alexandre de Croo. Abanyekongo barifuza ko Ububirigi bwagira uruhare mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Komiseri ushinzwe ibibazo bya politiki, kubungabunga amahoro n'umutekano mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, Bankole Adeoye, yaraye ashoje uruzinduko yagiriraga mu Burundi. Yasezeranije imiryango y'abasirikare b'Abarundi baguye ku rugamba muri Somalia n'abahakomerekeye ko bazabona amafaranga y'impozamarira bidatinze. Inkuru ya Eloge Wirikaneza. Kuri uwa mbere Bankole Adeoye yaroyeye muri komine Gihanga hari tongo ry'abapfuye ku mpanda mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Akaba yaroyeye gushingura iz'amashurwe ku ntatemwa z'abasirikare b'Abarundi baguye muri Somalia mu myaka 15 iheze. Burundi butanguye kurungika ingabo mu nteko z'umwe bwa Afrika zigwanya umuhari w'iterabwoba w'intagondwa za Al-Shabaab. Yavuze ko akaryo gakomeye ko kwibuka abasirikare b'Abarundi yise incungu baguye ku rugamba rwo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia. Yibutsa ko ari igikorwa cerekeye Afrika yose muri rusangi atari igihugu kimwe. Yamenyesheje ko ari n'akanya ko gushimira abategetsi b'Abarundi bariko barafasha kugira haboneke umuryango wa Afrika utekanye ufite umutekano na demokarasi. It's a reminder that our continent needs peace, and peace that must come based on African solutions. Bitwibutsa ko umugabane wacu ukeneye amahoro kandi akaba amahoro afatiye ku nyishu nyafrika z'ibibazo nyafrika. Dufasha aka karyo rero twibuka abo bose baguye ku rugamba rw'amahoro ku mugabane. Tunafasha akanya twibuka abasirikare b'Abarundi baguye ku rugamba rwo guhabuza amahoro muri Somalia mu minsi iheze. Of Burundian personnel fighting to promote peace in Somalia. Niko yabwiye amenyesha Amakuru ahejeje gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa. Yatangaje ko imiryango y'abasirikare baguye ku rugamba muri Somalia hamwe n'abakomeretse ubwabo bagiye kuronswa amafaranga bagenerwa n'umwe bwa Afrika vuba. It's one of the reasons why we are here to commit to you that the processes, administrative processes for the compensation of those who passed on
And those who are injured, nimwe mu mpamvu yatumye tuza hano kugira tubabwire ko ibijanye n'intambwe zikenerwa zose kugira hatangwe impozamarira bapfuye no guhoza abamugaye ziko zirihutishwa. Twaganiye n'abashikiranganje bo kwivuna abansi n'imigenderanire kugira bakorane no mu rugwi ubishinzwe kugira igikorwa c'ukuriha kinyaruke. Ntaco tutazokora kugira zihute cyane. this process is accelerated. Niko yongeye ko umushikiranganji ajeje kwivuna abansi mu Burundi ariko amenyesha ko ayo mafaranga n'ubundi atarasanzwe ateba cyane kuboneka. Alain Tribert Mutabazi uko niko abisigura. Abahitanywe n'ugwabo ari ngwa gisanzwe yagwaye agapfa nta gafashanyo baca bamuha, igisirikare cyaza kimufasha nk'uko igihugu kimufasha. Benshi rero hari abavyitanye kumva ngo hari imyidogo mwabo z'ukuri mu bisanzwe mu bijanye n'akajya gafashanyo baronkayo bitabiye Imana muri burya butumwa. Keshi iyo byangombwa byabonetse nigateba cyane gose kiringo kiragoye kuvuga. Domitien Ndayizeye yahoze atwara Burundi yatowe kuja mu rwego rw'inaribonye za Afrika mu ntango z'uyu mwaka, asanga urugendo ari gicapo gikomeye ku Barundi n'u Burundi. Ngaha mu Burundi dufatanye mu nda dushobora gukora ibyo dushobora kwikora ku buryo dufise kugira ngo dushobore guharanira amahoro n'umutekano, guharanira demokrasi muri iyi Afrika yacu, dushobore guharanira n'iterambere muri iyi Afrika yacu. Bwana Deoye yanagarutse ku kibazo c'umutekano muke kirangwa mu seruko bwa Congo, aho kuva mu ndwi zibiri ziheze intambara zasubiye gusutama hagati y'umuhari w'inyeshamba M23 n'igisirikare ca Congo. Inama nkuru y'umutekano mu gihugu igafata umwanzuro gukura uwo murwi mu biganiro bihuza leta y'ico gihugu n'imirwi y'inyeshamba vyatangujwe mu minsi iheze Nairobi muri Kenya n'abakuru b'ibihugu vya EAC. Congo iheruka kujamwo nk'umunywanyi haraheze igihe gito. We believe that consultation, engagement, mediation will be the best way to go to finding a lasting peace, durable peace. Twizera ko ibiganiro kwitanga no guhuza ariyo nzira yonyene yo gutorera amahoro arama kandi atagatosagira ibibazo biri mu buseruko bwa Congo, kandi turiteguye gufata mu mugongo twigoro twose tw'ibihugu by'akarere cyane cyane ka Afrika y'ubuseruko kugira hatorerwe umuti urama ibibazo by'amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Congo. The challenge of peace and security in Eastern DRC. Bankorea Deoye n'abategetsi b'Abarundi ntaco bavuze ku makuru inzego z'ubutasi za Somalia n'intagondwa za Al-Shabaab batanze ko ari abasirikare b'Abarundi bagizwe imbohe na Al-Shabaab mu gitero cabaye kuri kimwe mu birindiro bikomeye by'abasirikare b'Abarundi mu ntango z'ukwa gatanu guheze. Igisirikare c'u Burundi cemeje ko abasirikare 10 bapfuye, 5 banyuruzwa mu gihe 25 bakomeretse. Al-Shabaab yo yiganze ko yishe abasirikare b'Abarundi barenga 160. Urugendo rwa Deoye yarugize mu gihe umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo nawe ari kagendera ingabo z'u Burundi muri Somalia. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika. Bakunze baradijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Minisiteri ishinzwe abimukira mu Bwongereza irahitishamo abasaba ubuhunzi kwemera bakajyanwa mu Rwanda cyangwa se bagasubizwa mu bihugu byabo byazahajwe n'intambara baje bahunga. Ibyo bikubiye mu nyandiko zirimo guhabwa itsinda rya mbere ry'abasaba ubuhungiro bateganijwe koherezwa mu Rwanda mu minsi 7. Izo nyandiko zabonywe n'ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza zahawe itsinda ry'abagera ku 100 bagomba koherezwa mu Rwanda ku ikubitiro. Ziragira ziti: mufite amahitamo yo kuva mu Bwongereza ku bushake, nyamara nimuhakurwa ku gahato muzajyanwa mu Rwanda. Abagomba koherezwa mu bambere biganjemo abakomoka mu gihugu cya Sudani, nubwo aba basanzwe ari umubare muto ugereranyije n'uw'abanyura mu buryo butemewe n'amategeko mu muhora wa La Manche binjira mu Bwongereza.
Ikinyamakuru The Guardian gikomeza kivuga ko abo bose bagomba koherezwa mu Rwanda babwiye ko ubusabe bwabo bw'ubuhunzi bwanzwe na Minisiteri ishinzwe abimukira bitewe n'uburyo bakoresheje bagera mu Bwongereza, aho muri rusange bambukaga umuhora La Manche bakoresheje amato matoya. Izo baruwa bahawe zongeraho ko nta burenganzira bwo kujuririra icyo cyemezo cyo gusuzuma ubusabe bwabo bwamaze kugaragazwa ko bwanzwe. Imiryango iharanira uburenganzira bw'abimukira iramagana iyo mvugo. Karen Doyle wo mu muryango Movement for Justice aganira n'ikinyamakuru The Guardian yagize ati, ni nk'aho minisiteri irimo kubwirira itsinda ry'abasaba ubuhunzi ngo aha hari ukuzimu twabashakiye mu Rwanda, ariko mwahitamo gusubira mu kuzimu mwahunze niba mudashaka kujyayo. Ayo si amahitamo. Izi ni impunzi zidakwiye gusubizwa aho zahunze. Mu by'ukuri ibi bikuraho burundu inshingano Ubwongereza bufite ku mpunzi. Abo barindiriye koherezwa barimo Abanyasiriya, Abanyasudani, Abanyafuganistani, Abanyaeritereya, Abanyayirani n'Abanyayirake, aho bamwe muri bo bakomoka mu bihugu bikirimo intambara. Nubwo Abanyasudani ari bo bagize umubare munini w'itsinda ry'abijana bagomba koherezwa mu Rwanda, imibare y'igihembwe cya mbere cy'uyu mwaka igaragaza ko abatari bo bagize umubare munini w'abageze mu Bwongereza bakoresheje amato matoya. Hamwe n'abagera ku 137 binjiye hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatatu, Abanyasudani baza ku mwanya wa 7 bagize igipimo cya 92% mu basaba ubuhunzi hagendewe ku bihugu baturukamo. Itsinda rifitemo abenegihugu benshi baje mu mato matoya muri ayo mezi ni iry'Abanyafuganistani n'abagera ku 194, rigakurikirwa n'Abanyayirani n'abagera kuri 722. Inzitizi zijyanye n'amategeko zirwanya icyemezo cyo kubohereza zazamuwe na sendika y'abakozi ba leta n'imiryango myinshi iharanira uburenganzira bw'impunzi. Itsinda ry'abasaba ubuhunzi bagomba koherezwa mu Rwanda ryatangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara mu cyumweru gishize, ndetse kuwa gatanu ababarirwa muri 100 bafungiye muri gereza ya Brook House hafi y'ikibuga cy'indege cya Gatwick batangiye kwigaragambiriza mu kibuga cy'imyitozo. Muhamadi, umunyasudani w'imyaka 25 ubufunzwe ategereje koherezwa mu Rwanda, aherutse kubwira ikinyamakuru The Guardian ko byamufasha imyaka isaga 3 gukora urugendo rw'ibirometero birenga 5,000 ngo agere mu Bwongereza nyuma yo guhunga ubwicanyi bwibasiye umurenge w'iwabo. Avuga ko yashenguwe n'umwanzuro wo koherezwa mu Rwanda. Claire Mostre, umuyobozi w'umuryango Care for Calais nawe uharanira uburenganzira bw'abimukira, avuga ko bibabaje cyane kubona abantu bamenyeshejwe ko bazoherezwa mu Rwanda mu bambere batagize umubare munini w'abambuka La Manche. Ati, Abanyasudani akenshi nta mafaranga baba bafite yo kwishyura barushimusi ngo babambutse, hanyuma ubu bakaba barenga 2/3 mu bagomba koherezwa mu Rwanda. Madame Claire Mostre yongeraho ko abarenga 25% by'abambutse La Manche mu mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka ari Abanyafuganistani, nyamara ku rutonde rw'abagomba koherezwa abo bakaba batagize umubare munini. Akibaza ati, umugambi wo kubohereza mu Rwanda ni icyemezo gishingiye cyane ku nyungu za politiki, none se no guhitamo abagenda niko bimeze? Ku rundi ruhande ariko, umuvugizi wa Minisiteri ishinzwe abimukira yavuze ko ubufatanye bagiranye n'igihugu cy'u Rwanda ari igice cy'ingenzi cya gahunda yo kuvugurura gahunda y'ubuhunzi yangiritse no guca intege imigambi y'abarushimusi bahinduye ubucuruzi kwambutsa abimukira. Gahunda yo kohereza mu Rwanda amadosiye y'abasaba ubuhunzi mu Bwongereza ntiyavuzweho rumwe, aho myinshi mu miryango iharanira uburenganzira bw'impunzi irimo na HCR itunga agatoki Ubwongereza kwikuraho inshingano zijyanye n'amasezerano ya Geneva yo kwakira no kwita ku mpunzi. Abanyapolitiki n'abaharanira uburenganzira bwa muntu batandukanye haba mu Rwanda no mu Bwongereza nabo bagaragaje kutemeranya n'uyu mugambi. Icyakorana n'ubu iyi gahunda irakomeje, aho u Rwanda rwatangaje ko rwamaze gutegura ibisabwa kugira ngo rwakire abo bimukira. Urakoze Temistocle Mutijima. I Kigali mu Rwanda harabera inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho. Iyo nama ihuje abafatanyabikorwa batandukanye, ikaba igamije kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Kigali, Eric ubusa. Abateraniye muri iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho barahuriza ku kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Baravuga ko urubyiruko n'abagore bari mu batagombye gusigara inyuma mu bikorwa by'ikoranabuhanga.
Ellen Taylor ahagarariye urubyiruko muri iyi nama, asaba ko abafata byemezo bakwihutisha ibikorwa by'ikoranabuhanga rigamije iterambere kuri bose. Navutse mu gihe cy'ikoranabuhanga, mpuzi ibyiza byaryo n'ibibi. Kuva narabishoboye, ndashaka kubaho mu isi y'ikoranabuhanga uko mbyifuza, ntekanye kandi ntawe mpeje. Mwebwe bafata byemezo hirya no hino ku isi batubanjirije mu ikoranabuhanga, mufite ububasha n'inshingano mu kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga kandi mugakora ku buryo buhuza n'intego z'iterambere zo muri 2030. Bwana Howlin Zau, umunyamabanga mukuru w'ihuriro mpuzamahanga ryita ku guteza imbere ikoranabuhanga ITU, ari naryo ryateguye iyi nama, yavuze ko imwe mu mpamvu iyi nama yabereye mu Rwanda ari igihugu cyihuta mu bikorwa bigendanye n'ikoranabuhanga. Bwana Zau aravuga ko mu myaka 5 ishize bigaragara ko hari intambwe ikomeye bateye mu bikorwa by'ikoranabuhanga ku batuye isi, kuko ababarirwa muri miliyari 5 babasha gukoresha ikoranabuhanga. Nubwo biruko, nanone haracyari byinshi byo gukora ku batari bake bagihanganye n'amikoro yo kugera ku bikorwa by'ikoranabuhanga. Twabonye izamuka ryihuta mu ikoranabuhanga mu bihugu biteye imbere kandi bitera ishema cyane, ariko 1/3 cy'abatuye isi ntibagera kuri murandasi. Ubwo ni abagera kuri miliyari 3 z'abantu, cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, mu duce dukennye, mu duce tw'ibyaro, mu duce dukeneye gushyiramo ishoramari. Kimwe mu by'ibanze ngomba gushyira imbere. Atangiza iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimye abayiteguye. Perezida Kagame yavuze ko igihe icyorezo cya COVID-19 cyadukaga mu Rwanda no hirya no hino ku isi, ikoranabuhanga ryagaragaje imbaraga zidasanzwe. Gusa Perezida Kagame avuga ko bidahagije, na cyane ko hari ibyiciro by'abadafite murandasi nk'uko imibare bigaragaza. Mu ijambo rye, Perezida Kagame aremeranya n'abandi bidasubirwaho ko mu byo bakora byose abakiri bato batagombye guhezwa mu bikorwa by'ikoranabuhanga. Yavuze ko ubufatanye ari ngombwa mu mugambi wo kwihutisha iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga. Inshingano zo kugera ku bukungu bw'ejo hazaza bushingiye ku ikoranabuhanga, tukamenya ko ntawe usigaye inyuma, ziri mu biganza byacu kandi twese dukorera hamwe. Nta kompanyi, igihugu cyangwa urwego cyabona ubushobozi bwo kubyifasha. Tugomba rero gushyira imbere ubufatanyabikorwa bw'abikorera mu rwego rwo kwagura ibikorwa by'ikoranabuhanga kuri buri wese, kandi tuzirikana n'abaturage babifitemo ubumenyi. Iyi nama yahuranye no gufungura ibiro by'ishami ry'ikigo cy'Abadage le07 cyita ku bwirinzi bukoresheje ikoranabuhanga. Ibi biro byafunguwe mu Rwanda bwa mbere ku mugabane wa Afurika. Ni ibiro bizafasha mu kubona imirimo mu rwego rw'ikoranabuhanga ku Banyarwanda. Perezida Kagame yizeje ubufatanye busesuye kuri ba nyiri ikigo. What has determined our progress as a country is the focus. Igisobanura iterambere ryacu nk'igihugu ni ingufu twashyize mu baturage bacu, by'umwihariko abakiri bato. Rero ndabashishikariza gukomeza gukorana n'inzego z'uburezi zacu. Mukomeze, mufite inkunga yacu yose, mudufate nk'umufatanyabikorwa wa nyawe, kandi rwose mwumve ko muri mu rugo. Aha ni hamwe mu hantu hake mushobora kwita iwanyu. Bimwe mu byo Perezida Kagame yasabye abafunguye ishami ry'iki kigo le07 gishinzwe iby'ubwirinzi bushingiye ku ikoranabuhanga no gutanga amahugurwa ku by'umutekano ushingiye ku by'ikoranabuhanga no gutanga imfashanyigisho zijyanye nabyo. Biteganijwe ko iyi nama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga n'itumanaho yateguwe n'ihuriro mpuzamahanga rishinzwe guteza imbere ikoranabuhanga ITU izamara ibyumweru 2 mu Rwanda. Akabagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruraterana mu kanya y'isa 8 rufate umwanzuro w'urubanza rwa Nibishaka Emmanuel wahoze ari umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Nibishaka aregwa ibyaha by'ubushukanyi bivugwa ko yagiye acuza abantu amafaranga bizeza kubashakira
viza zo kujya muri Amerika. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho. Twifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: uwazitunze atagira ubwoko aturwa abageni. Bisobanuye ko ukize baraza kandi ubukungu ubukiza ubworo. Uwazitunze atagira ubwoko aturwa abageni. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.